Ia mameh becut. Ia mameh yang bid mameh. Cok jib mataboh tugu, insya-Allah selesai untuk buka puasa. Baca doa bersama. Be'ilia tak beda. Lihat tak tugu ia baca doa buka puasa. Olehnya baca doa keampunan. Laki ampun ba Allah Taala. Tho tukang pimpin, kepimpin le orang yang jeut. Mai hanje ke baca masing-masing. Yang biasa hana baca. Pakai mentira wana tho jeut. Nyan lihat tak buka puasa. Menya tak buka puasa ngana ke rumah. Nyan bubunya ko hana hawa deli. Kuih lapih kuihnya kuih je hawa deli. Pantang buka puasa ngan nafsu. Resiko pertama haik jak bat tarawih. Sebab bang kata buka puasa ikut le nafsu tanyo karena berat gerah kata raba punya kata jeb sabo tugo ilake lom le nafsu ilake roh tapajoh je nyan be ile tapegah tajak bat tarawih maghrib tunggu bo tertemaya bahkan roh bat tingkat na urun tinggai temaya maghrib 23 kenchan rehe dah buka puasa lemah na moden urang ke puasa getip ke semayang tan ge leh tawo ge beda rap buka getup jendela be deh cahaya mentauro ngak hi malam tapi leh tawo ge subuh tan luhuhan asatan rap maghrib ge beda giyak manau maya urang na semayang ge kata semayang rap saduk ngan tarawih hai luhu dua luhu peut asa peut kalapan tambah subuh 2 rakaat 30 di tengah tarawih matiga je semayang pakan menan ge na hadis hingku bangu woi daya hai dengkunyan nau musaim ibadah dengan orang puasa nyan kekira pahala li Allah daripada ku awih-awih ku yak mupan ku jak kena ku jak gedih ku yak duit ke TV ilung kuno buat Quran pihak kan gai kuih ge pegah urang puasa nyan sama thik ngau urang semayang sunan sama ngau urang meretip ge truk boh padu ge leh tahu ge hana ge preh sembo rap bujit buka puasa baru ge beda nyan kan ibadat tunggu puasit merno meninggai hai hana beda kan kaje kemain yang le fahla berhek tu na urung pegah kan panen nama hek tanda puasa pulam puasa kali 15 waktu hana tathe lagi urang le meninggal tiat katruk nejo nya tik dan puasa panen hek ji puasa lagi puasa tu lidah tepuhan kiban hana hek buat tendu kiban hana hek buat tengra wate telat ya yo belangan dah kepoh urang ke nyan beo telat ipoi beo telat masa bu kakaru tanjongan mana miet beo telat ke puo minya kata adet la kau tabak kabrat de nyoi tanda puasa na urang pegah mentat the tanda puasa tiat kalih nya tiat kalih pakan tiat kalih karena hana ta puasa ia ngan kuih hana ta paju uria saboh rumah tiga paju tamu pat uro malam cukup mangat dan terawat ci puasa benar Tuhan ku cingnya hek puan malam menjaga ibadat lagi puasa awak kalut bibit kan awak kalut berabut nah tiada miat daya lemak kalinya hendak kuau pakat ku kalut bedan betih icurup keroi daya yang muthau melang kelembu tak ada mentraweh dah tapi itu pun tengah jauh belai kampung kalut jadi kalut orang kalut terawih ke semayang getubir inan bak semayang terawih ge wirid ge meratib ge buat Quran ge mendalai sampai subuh lihat semayang subuh semayang jamaah ge meratib lah poh padu ke piuk poh 8 ke piuk gejak bakulah ke semayang duha kan 2 rakaat 12 rakaat ke semayang duha ge amalkan geboh punan geboh yum Ramadan ge amalkan Ramadan dengan semaksimal mungkin paling kurang ke semayang duha perakaat leh ke semayang duha perakaat karena jempoi dengan kurang hana ge lo dari maghrib hana ge
katrok poh tengah kurang pengah nage gecok Quran ge buat surah Waqiah mati gatrok ge baca adalah musabah bab oleh jan ge tiat jiam poh ti kurang ataupun tengah ti peluk ge poh padup ge beda poh 12 ge yak mana lia ke mana ge temai ge lia ke mana ge tamang langkama ganto baje ge tubit ge preh lohor secara berjamaah lia temayang lohor hana cok Quran beut loh. Karena untuk jam poh 10 sampai poh 12 kurang ibadat katib gebuhnan dengan wate kailula wate berkat wate nyan urang ibadat ge menjaga sampai malam poh 10 poh 12 cat ura ge beda pajan ge lop poh 10 tinga nyan mia lagi nyan puasa tunggu mia ne pegah na punyok lung ko nyan jera ketiaat yang kalender hai lup mentau rawa melempah trep dan jam-jam salah leh temayang loho jamaah beut Quran prehata lihat ha tekana le pertama adalah pubut putrai mungkin harap menggedarap popo limang ja yang mana leh ke mana-mana leh ke tamang dalam ke tamang langkama ke temayang sunat menduarkan mihana ke temayang ke beut Quran sampai ngan je buka puasa enggu tapi maya modern puasa lihat sawo bedah harap insya harap dah kena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nyan hana wate kajian buka puasa anak miat baik pajuh puya hawai tanya raya baik tak pajuh yang iwai dalam su nyan untuk kalinya nanti amalkan nyo kanata baru kalian dengar babut temai lung ulang biu ka leh semayang maghrib menyamantang menyamahidu pajuh makanan bajul menyahai li pajuh cok kuih nyen putu biat jumlah tha pajuh teleh tarawih leh semayang tarawih bek ne pre tarawih karena bak tarawihnya na doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min saqatika wan nar Allahumma innaka afuwun karimun halim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim doa-doa saat kebaca hana gento-gento pekeut nyen dua buh doa nyen doa yang geperno li Nabi ke Siti Aisyah untuk menghadapi Lailatul Qadar tabak Lailatul Qadarnya hana trip tayang getat Allah Taala ke dayo kesawal yang merempak Lailatul Qadarnya ko urang yang hana bah wate Ramadan bagi manusia yang tidak menghinakan semaya yang hana ke persiaan yang hana ke perhina Ramadan bagi orang yang hana ke perhina bulan Ramadan yang hana ke sia-siakan Ramadan insyaallah gebi Lailatul Qadar li Allah kahan gebi lah roh getanyo orang ibadat bak malam Lailatul Qadar baik ne pre tarawih Lailatul Qadarnya merempak ku urang putui puasa ku urang hana ke kubah-kubah tarawih nathima tengkuat di tengah tarawihnya putra nathima ayat yang kebacaannya sama mendung alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ku makna bek bulu tat ke dunia bek bulu tat ke harta cilaka kata tengah dunia akhirat yang menang peringatan Allah nyolumbuh makna tingkat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ngan kunci ngabek rugo lang dunia manusia lang dunia nyo rugo ya hana rugo uru iman ilung na ku iman mantang rugo baru hana rugo berarti ibadat iman benar ibadat benar man menyatakan lung ku iman dengan Allah ku iman dempur ku tim ibadat itamang syurga golom tamang mantang na tugas dua boh dre putra tugas wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr putra tanya pakat ur lain beitim iman pakat ur lain beitim ibadat na kejadian mekarat wa tawassaw bis sabr bertatim sabar bata pegah makna tak sabar bata pegah kaliah tak pegah hai patih pegah lo